kum gadak ban rakhe ya kaling kho sngi kajingon yu kajat jong Thomas Jones shakani kajala ha ka sngi palai usimut menteri rangba kajala uba president tinsong ula play ya ka prayer house jong ka Presbyterian Church of India ha ka snong kut madan sora kabalatip kum ka Thomas Jones prayer one house ha ka ni ka sngi lai dan lang ringkat u MLA ka sora uba Gavin Mulim ngap kidkhot jong ka PCI kinong sharai balang bat kiwe ki bla sha khot sngoba balapin ipu iphing ya kani jingalang da ki jingruai ni ki samla ka balang habakren kumukong san uba preston tinsong uloong bakani kalong ka sinjam ka babahatam ya ka ba ka PCI kala le bat khamtam e ban buram ya ka sngi ka ba Thomas Jones ulawan chari khasi banwan ra ya ka tho katar ban sengi ka niam ha ka ni ka than ula airu ka jingkular ban chimkhia bat ka sarkar jerla ya ka jingkarpa jong ka PCI bante ya ka Thomas Jones complex mola pente bula de ban ne yikendu yo menteri rangba ka jerla ukon dat sangma ringkat lang bat ki pastor banyarap ban mang ya ka pisa khanang man pun urlong ya ka te jingthmu ka ban long kum ka dak ban buram yo Thomas Jones u riu kraw ka tho katar jong ka jai ben riu khasi ban thau ya ka Thomas Jones one memorial complex hangni hapo kut madan sora para zama ko play kerpang ya kajinglo ijngai ka jongki kum kinoilam bani boro ki bladan ni ka bentar ka bakrau bani no senyang ban pendet ikini ki jingte ki bopero pher khamtam ka beide ka ni ka house of prayer bani so thu kalong ka buram ka banagalyang ka jongiru boro ki bedan lang kum ni ne po bomenta son ai ka buram ka besikate e yo Thomas Jones one missionary ubakra ublano sinyang shiga deye nagabenta kanika thanga jongi barkumju nagabenta kajella barkumju ka thanga mingi hiprokowe kendiat ka mga sukwa banyathu ya I history banungkot kumnu kawan kanika jing ya perkhat nagabenta kanika memorial complex ngatharai la dengan baklaw araja khatsan kanri Hakapor pa Ilong Senior Executive Secretary Reverend G.S. Witten ladang matlah. Rengkat bat iba kaji Dominic ngaten mau kiawan syapo kamra jonga ban ya perkhat ban penkre aru ya kajingdap ban rakhe ban pendon burom ya kajingdap sispa nyokosan snemu ajar kan riu kajingwan kapas seni syapo kacai penriu kejumi. Today kata kasnet merabangan mau bangia syong banga aljimut pastor mau melada pikwa banbu ya kanika memorial kompleks baha bantau deka society lan deka trust kenang bangin move rengkat bangin yo kajingarap na kalian joka sorka namar hata kerteng kabalang minama kata kadi karun ka ay kabahaka keteng jog babalang haka keteng jog kami yang direct ngima ban ay kibakum kita ki project jadi nang tanas nungu sibune iba kaji la pelut por pelut sni bat ka project ka bahe ngam ka mau bahaya ka mau te hadin nang tu nilai sombit syau chi minister te hadin nang tu ngaka mau ya kendu on chief minister bat ani nilai keren bat ngara penbo di usia ngompek kini project kebetulan kam haduk kata-kata penilai nama ba udai Thomas Jones ubangi ke surga nilai itu kerpang ya bangi ai ya kapurom kanam bangi kenmau baka jelam kala jumi kadebat kenmau ya uni real crowd real blame she said bat haduk mentah tidang lek kata tidang penklain susu dia kata kaji ngau matrai agaba nilai penbet ban ai dinam ai burom ya Reverend Thomas Jones ya kaketeng ke sulok am kenal hak ke sulok tambang sai bakiwe di supu makan mau to por ngia penbet rengkat bakahima sora rengkat iba Kevin rengkat ubah balajit tinantang wilayah Rai bangin ai kawai keslok kekerten jong Thomas Jones. Tenrai hadin balayat kata kapuar ngangan perkat kakam kelalon. Te kendit wan penkermau pasal kamayo.
na kemau ye kendu ya chief minister tengi penkemau ye keren tementang ye budin biang atai bakaji la don kaji keren bak kamangakwa ban ong ya ka PCI ya ka KGP Assembly ya ki Synod ya ka Presbytery ya ki District bangin penlokam ya kani min sa penlokam di kadeka way na ki atia ki ba paro ka way ka perkai ndang utang hari dia ki om kam megala kade ka Christian state ting minum klet yo nu real crowd ubala IT met bat mensi na siliang yo unwan ban pelong yangi kumne kumbangilong mentah nakatagadaw mas no bangade bandod benta hakabang yakli ya kanika memorial project katu kanitli mentakasni badru ngin ya budin nakarpa ya ki office bearers joka PCI di Banwan Adin i pastor sanglin ni bangsa simpisyen snow bahawan kendu yang ayo kendu yang atlet snow bahawan yang kendu yang bagi bakaji kung mamawin kibangin pendonkan ya kan itu project bahkan long gaji ku kibapun ba ituris namong tang kibalong Kristan kibalong Presbyterian dan kiba punta nilai mano rula ban pendonkan na makani kadi gejaka banduai hakan uban ugajingne kila banduai bat na lor nang ta nga snow bakalong kabadon kam tam hangi ka kamlong kerpang ka kamlong more significant more important banken mau ya Reverend Thomas June number 1 nakatagadaw kung maong yepi nga ngesken bagin penurlong ya kini ikam kijing angnut kijing posnil jong ka PCI rengkakro ka KGP Assembly hadu kibalang kibaper kibadon haki Presbytery kibadon haki Synod baper hamni pokari kasi jantia jomi barakowi